Press Club ni mung naharoi NGO ni bising tike hafang ni lakh rang poisa monokna ni chaitu mung naharjak Bisramganj amsai ni dalal koktama thumnai Shib Charan Deborma Jampuijala Press Club ni tiklaijangmani yagulobo Press Club ni executive body members rong ni fake signature snamoi dal bidal bizra samung khlai tongo okoktama thumnai sangrongshal sanja jorawo kaisa kokthum panda khlai okokshil samung disakha Jampuijala Press Club ni executive committee Fatani bororungni chuklibai tibrasha koktoma thumnai rungni thanshana subainani naharmungo habawa ongkhorja Shib Charan Deborma mungoi Bisramganj amsaini Khoroktham dalal koktoma thumnai Shalokhe koktoma thumnai Phiya ba Khorokhe IPF tini neta ungoi samung khlai tongo o dalal koktoma thumnai bororungno phunungnani bagoi simisi media ni samung khlaio o borok Phiya ba naharmungkhe bini juda Press Club khlaioi Press Club ni mungbai NGO ni bising tikhe rang poisa monoknani chaitu mungno bini asol naharmung Bini ona harmungno termanoi paithaga waini waitham ragdama khlaikha Jampuijala Press Club ni kubun ozama ro Phiya ba mokolo rang puisa mamang mokolo ba shui tongmani bagai Press Club ni President Assistant Secretary Organizing Secretary Cashier te Executive Body Members rongni ragdamano chukjaglia o dalal koktoma thumnai Shib Charan Deborma Aboni bagai paithago laithangnai 19 August salmariwo Press Club ni kerongno subaioi rangpuisa ajimuni naharmungo samung khlaio hunoi joto adongrungni kosimung naharoi bono Press Club ni tikhlai Rwkha Jampuijala Press Club ni Executive Committee Phiya ba Executive Committee ni odagi mungno gosioi naharnani musung jaglia Shib Charan Deborma Aboni bagai saksai chungno Jampuijala Press Club ni Executive Members rongni nokol signature baikhe resolutions namoi Jampuijala Press Club ni President Mongol Deborma Cashier Parasmoni Deborma Executive Members Ashok Deborma no Sokos notice Rwkha Shib Charan Deborma Abo haikeno Sokos notice Rwjaknai o Khoroktham koktoma thumnai rongno borok butharnai eba buri romphrenai rok haikhe borokni photo ruwoi kaisa newspaper o koktoma aoimung khlai Rwkha Shib Charan Deborma Aboni logi Jampuijala Press Club ni President Mongol Deborma ni mungoi kubun buri rok bai tomung sitra tongo hunoi bini YouTube channel tatal koktoma aoimung khlaikha Shib Charan Deborma Opati mungno tuyoi paithago sangrongshal sanja jorawo kaisa kokthum panda khlaioi ofirok mung Rwkha Jampuijala Press Club ni President Mongol Deborma kokthum panda wo Jampuijala Press Club ni President Mongol Deborma kokshil samung tisakha Press Club ni mung naharoi NGO ni bising tike hafang ni rang poisa monokna ni chaitu mung naharjak Bisramganj amsai ni dalal koktoma thumnai Shib Charan Deborma Jampuijala Press Club ni tiklaijangmani yagulobo Press Club ni Executive Body Members rongni fake signatures namoi dal bidal bizra samung khlai tongo o koktoma thumnai hunoi jotono hambai sini Jampuijala Press Club tini nukjakna ni nangkha nukjagi ahli tongmani no sini bisingo kok asaijak sini bisingo je party mung party tongmani lokorok ni buskang hai kaba kok sana tongmani ya tini kok hangkai obono 29 August 2023 wo sini executive meeting te Jampuijala Press Club sing meeting asogoi palkhai no jotono gosilaiye sini Jampuijala Press Club ni Secretary Shib Charan Deborma no sing Press Club ni Secretary ni board hayaka bobone asok thai sing suspend khai Rwkha o suspend khaimani no joto sini Jampuijala Press Club ni committee ni bukhaktei joto gosiwi no na laiye bono o jora suspend khaimani Phiya ba suspend khaimani ya golobo bo boni seal boni soy boni borok masamak ni mak tham no tuyei bo kebangwa sini Jampuijala Press Club ni adongrok ni sakao bo suspend khaijak mono gosia khlai yasi suri tongmani abono karai bahaino brok thagnai sini Jampuijala Press Club ni raidana mani akhai bising siko khai khlai meeting rok khai tongo borok thumoi bo meeting asok mani sini thani report sok paikha 3 tarik go meeting asokoi bo Khoroktham suspended hai kaba Press Club ni ongkho rijak hai kaba bono ajagani suspend khaijak tutoino bo haina hai Press Club ni adong rokno emonki ano Press Club ni Secretary niji ano obono kari bahaino sini executive ni yang tongo sini da Ashok bono yang sini cashier tongo
Pores Moni Bono O Khoroktham no bo Sukos Rwkha te ang President ano bahino Sukos Rwo obo Chini Press Club ni bkhaktui Belain Rider Saya Bono sing suspend khaimane ya golobo Bono sil soi bo saisong no homta angjagui phan phunugui Chini Jampuijala Press Club no ya si surui bo maike samung tangui tongmani Chini Jampuijala Press Club bono Belain selengjak Belain Rider Saya tongmabai Bono sing thinango bo tumung no mo hai step romi tongmani no sing nainai bongai khlai sing boni bagui action naiman sudo obo simiya bo kobangma print media newspaper social media Facebook rogo bahaino awai khai tongmani fake news khai tongmani obrokno Chini Jampuijala Press Club Chini oro tini executive sing Rwjakha office secretary in Shib khlai sing yang cashier boni o rider okno sing belani selengai thinango bori bagai sing step romnai Chini Shib Charan debormano sengtang bagai bono achukhani Rwkha boni bkhago Chini Jampuijala Press Club ni bkhago kobangma allegation kasaka kok phaikha emonki bo print media kobangma organization bai krungai yapri ri tongmani aborok Chini Press Club ni bkhago o boni o tongo musangya abono kari bahaino bo kobangma bini je false khai kobangma borok rokno nokol soi rokno oi anisi borok kobang bo sabo o press club ano ko suspend khani sabo omahro kobangma boni allegation obno kari bahaino boni kobangma bo NGO ro khologoi NGO ni khologoi bo income khainani press club ni mungoi media ni mungoi NGO ro khologoi income khainani business khainani obo planning boni obo bahaino Chini press club kothma kasai phaikya obo o NGO ro Chini press club hayakaba Chini media o omahai rule hayakaba omahai ain kanon ro Chini press club bai gothogya obon bagai boni potripot allegation tongmani bagai no bono tini press club ni raida o mani bo tongyani bagai bono sing suspend khaimani obono kari bahaino je borok rokno bo majority phunugoi borok kabang phunugoi soi rok namani proof abo bahaino Chini oro tongo Phiya ba Jampuijala Press Club ni majority adong roksi palkhebono Press Club ni tikhlainani wansung naharu hunke tamani bagai o Khoroktham no karoi te kubun adong rokno sokos notice rulia Shib Charan deborma abono tuyei bo kokti salaikha Jampuijala Press Club ni joto adong ro abo haikeno shakbai apti prasha koktoma thumnai rongni mungoi wanju newspaper koktoma awai mungkhlai rumani patim no tuyei Bisramganj amsaini koktoma thumnai Shib Charan debormani shakawo khadulai jaktabo Jampuijala hangkorni joto ti prasha koktoma thumnai ro Bureau Report Chini Khorang